Shalom, wanelak. Wah, ayo wah. Yodak na nit na buka ambin war bikak tagon. Bikak tagon noko Matius pasal 7 dan ayat 17 walek 14 kali. Wah, aluba ya igro ta. Tu ande bugudar balik wene. Ayat 13 ne gada kaluir. Kirtu ande bugudar eti baga ungil lanio. Nenaluk kale ikmo tuan letako eti tuan obarte ngokar yagoma. Aku ni pakalo eti baga letako yo. Ayat 14 ne gada kaluir. Aku ni iniluk pana dokungwe eti andeo tuano bugudar diberego. Nen aku ni bugudar mban ketakiyo. Iluk yora kage. Ayo ninam buku Matius 7 nen ayat 13 nen walek 14 kulit noko heta guliara metago. Wah.